هوشنگ باوانی شروع کاری تایبەتی کوردستان 24 از بحثکم مامۆستا هوشنگ تو گەلە بخێرەوە گەلێک سپاس دەستپێکی وەکی پارتی گشتیژی وەکی کوردستان و سیاسەتوانên کورد ez بحثکم جدهێت گەل سیاسەتوانên عێراقی بەشداریکردنەوە پرۆسەیەکە وسا گرنگ دا چ وێنەوێ یە جدا هەیە یعنی هەم دەستپێکاوێک و پرۆسە دەستپێت کرد بانگێشەیە و نوکەژی وی ئەوەیە سپاس بۆ vê delî vê carekadî em hatîn behsê rojeveka giring dîkên ew jî hilbijardine û ya pêdivî em serê rêz û nawaz bû xwînê şehîdên Kurdistanê biçemînin çunkî ew in eger û hokarê dahînana ev roja ku em bi azadî dengê xwe dideyn û hukmraniya xwe dikin. Pirsyara te hizra min jî da hebû em cudahiyekê akîd bên berawerdkariyekê bikin. Qenaeta min a şexsî siyasetmedarê Kurd, siyasiyê Kurd, kadirê Kurdî, serkirdê Kurdî zêdetir pabend e rêsa û rênimayiyên hilbijartinê û zêdetir encama qebûl diket û pabend e bi encamê qebûlkirinê ji siyasetmendê te nake. Bû me ev hilbijardine ya giring e û hemî hilbijardin giringin û ev hilbijardina giringiya wê ew e ku em dê vê carê rêjeya heqîqiya xwe zanîn perlemanê Iraqê de. Welew ev hilbijardinê dijî heta eger ser astê şaredariyekî jî bît bûma Kurda bû selmandina sengê xwe hebûna xwe mafên xwe yên rewa hemî giringin. Wekî cenabê te ji amaş bikirî siyasetmedarê Iraqî an siyasî Iraqî çunkî ezmûneka hukmraniyê ev xasin ev piştî 2003 ezmûneka hukmraniya têr û tesel ya serbûr nîne tenha armancê te ew in ku çawa dêşên kursîka xwe bi dest veînin kursîka ne rêvebirnê jî kursîka fermankirinê ve berjewendiyên xwe yên taybet bir lewa dîv ev hilbijardinê ku çend sala têne kirin ve xwe li şeşê û yê perlemanê Kurdistanê jî wextê em encamê dîtin siyasetmedarê Kurd siyasiyê kir hizbê Kurdî çunkî xudan dîrokê dikevin tê zêdetir pabendin encama netaica qebûl dikin eger derinek çi kursî neînabin etirafê wî dikin. مامۆستا هوشنگ ev dê vê mijarê berfirehî behezkin lê her ez hezkim ser vê mijarê bi taybetî jî bangêşe şêwazê bangêşeyan jî axiftinên Partî Demokrata Kurdistanê zêdetir ez werbigirim مامۆستا هوشنگ yani axiftinên Cenab-ı Wana jî êman re pê kir partî vê carê jî lîsta 275 daxwaza demokrasiyê ji bexdayê ve ne saleke ne xûleke ne duwe veya beref xûla şeşê veçîn ev şereyê berdewame daxwazkirina demokrasiyê bexdayê û ew dirûjmên ku ev sala jî partiyê danayîn heta kengî ev şere dê hebin yani kengî dê encamê tu em bînîn rast giring e ev pirsyar e rastî yani eger em pênasekê bû hilbijardinê bikeyn şêwekê giştî berfire wekî proseka azadane eger hem mav bît û hem erik jî bît bû her hewelatiyekê Kurd bû her takekê Kurd bêjim hem mav bît û hem erik bît em wekî Kurd wekû hizbên Kurdî wekû Partî Demokratîk Kurdistan rastî îdakirina mafê xwe erkê xwe pêngavê baş e tavê belan ya giring ew e em bizanîn aya jimarêt kursîka zêdebûna jimarêt endamên me perleman ê Kurdî ku nêzîkî 45 kursîkeka 329 kursîka 45 kursîka kota jinka ve jî tevne ber hesseya pişka me Kurdan e aya zêdebûna jimara kursîka dê vê şerî ev dirişmê partî hevsengî û hawbeşî û şeraketê selmînît sepînît dezveînît ez xwe qenaeta şexsî dibêjim nexêr kursîk dez ev hukmranî û eqliyeta ku li Bexda li 2003 hatîne ser ku bên defa hukmî kursîka hukmî heta xudanê vê eqliyetê bin xwedê Kurda 100 perleman jî hebin em neşên şerê siyasî şerê aborî şerê komelatî şerê yani heta yani şerên evedî yê zimanî digel mirovî dikin yê derûnî dikin li ber hindê em pêdiviya erkekê wesa encam bidin ku eqliyeta hukmranî bête gorîn me baştirîn destûrê hey
تقريبا باشترين دستور سر هكا بتجيب روج هلات انا براست كو كردا رولا كي جرينجو مانديبونا بحد يا ببري باشترين دستور بس جبه زناكن كي جبه زناكن عقليته حكميه بوشي دائما ما خلال ازمونه ميت بري يد برلماني ما صح كريه دائما ديفيجن ابا زورينه بلا زورينه دنگ بدن بلا زورينه اف هزرت زورينه كمينه وزورينه چجارا ريكي نادن ديمقراطيه تكار راستقينه الجواكي دات حكمرانيه دو بتجيبه الا توافق الا بكاتن الا سازش لسر بابتن يعني اجتماعي جرينك مروف بتوانيت بسابينيت سر اوديه البرهن دي بوما كردا وكي بارتي ديمقراطي طبعا شر زحمه وشر جران وقرصايه في مرحله في شر نهايه تباشرتن يور سرشانيت بارتي ديمقراطي كردستان سر كردواتي في حزبيه اوت كان ساز جل سر بابت دیدناتا ویجاره چاوخو حاضر کردی ابو ویشار برهویا کاغ جوان برهوی گرنا پارتی بو و هالبجارني برهوی که تیرو تسلا یا باشه یا آماده سرباری گلک پروپاگنده احتمال جنابت هزارات اجدا بید سرباری کن گلک پروپاگنده تندبن چید بیت نهیت انجام دان چید بیت هالبجارتن بله چید بیت هالبجارتن نهیت کرد چید بیت ظروف اقلیمی و دولي وقرانكار مثلا ده ترامب الغزة شرم الشيخ بحث قرانكارية روشالات نامين كر بحث عراقي كر وعراق خضان نفته خضان باشترين بتروله بس نظانيت كار بينيد نظام يعني وقت سلوك دولة جهاني بيت تو نظاني خونه بحث منها خونه بحث هولاتك بحث كومالغانية بحث دستلاتية بحث عقليته حكمرانية كونازاني خداني في سر ما خفتنا كردواريه هي نظام كعربي برابر في اخفنت بجت حكت النظامي تشوف ده جيراني باشترين جيران بو عراقي هم ام كرد خويا بالضبط بو تشي تشوف مثلا تشوف الاكراني بله ما جبلي تشوف الاكراني ديان جار قيامة سلوك بارزاني قيامة سلوك حكمة الرزار مصر يقولي بابا كاورن ام دي هاري هوا كان هر بيافا هنگ بيجن كهرباء آوا خويندنن يعني قطاب خاننا آستي تعليمية آستي رقابانا هر پیش کفتنه که هنگ بینن کردستانی هاتی انجام دان خلالی وابی ساله کلام کن ام آمدین همان ازمونت خوب هاوبه بلام او نفید او قبیل نکن او آمدنینه نظانیا يعني جانترين بيفا كم ترامب يقول بيكو هن خدا نفتن وهن نظانن تعبيرك وغير مروف وكولين وشروع كني سر كد جلك بابا تادي وجري طيب تيجي سر دمه بابت وزه سروک وزیران مسرور بارزان یعنی چندین جارا دم دروز و حتی نو کجی تکذیر سر هنر دکرنا نفته کرینه رکفتن هاتین امضا کردن حتی واشنطن جیبو مفاور گرتنش اوی سامان کو هر ما کردستان هی دیسا جهسی آخفنه گرتن نزانی چاف دجیرانی لی دیسا پرزگری کو مازن کو سروک بارزانی جی يعني حتى بانگشه اجدا ایماجه پیکریه تکزی ما همیر سر جب جکرنا دستوریت اب خوشی ایماجه پیکر اوا کو دیاری چافته تدیدن شوان کاندیدات هاتینه هل بجارتن چونکی زحمت بیه دیار کرنا کاندیداشی هکا خود حس که سرکتن ده چاوشین اف کاندید اوی شریف کن بله از دیتنا من في جاره اف گنجت کو هاتی دست نشان کردن چند فلترک و یه در باز به حتی هاتی دست نشان کردن بو وقتی کاندید بو پارلمان عراقی اف گنجت في جاره هاتی گنجن زوربه زوره و کسیت اکادمینه راستی کسیت اکادمینه و کسیت تایبت مندنجی بلام گلک جارا وقتی تو چه امر واقع چه جیبزی کرنی پیاده کرنا هزرا تو ریبری كومالجها كودي عقليتها كوديد بي يعني او علم تهيجي او معرفات تهيجي او زانيريه تهيجي دي كبي تجاه كده خلك كي هيد الجلتة شولتها دوت مؤسساتها دو تقبلها هزراتها مودرين هيش كفتنيتها او زادياتها داخاز التناكن يعني ام هر دي زفري نفس سربي نقطه او جنبت امر فكري ازهر قناعه ما اجر عقليتها حكمراني عقليتها السياسيه بغداد كو نوكجي سرفا نوفي فيدراليتا وبنفجي مركزيتا قال توختش مركزيتا كفن توختش مركزيتا كفن كارتينيد خاصة دجي كردو جي بيكاتين دي انجاكي اگر نه تقولين زحمة امريكا مسائل الدي اذا كنت بنفد
يد برلماني يلفو بشين حتى سر بتشي گورین جرنگ دستی وانا بخوبت حتی چرا در پارتی و سیاستوارین کرد هول داینه پیوندین خود گل پیکاتین عرب شیعه و سنین وانا باش بکت دیگهشتنه که باشتر اول کردابگه هن پراستشی اوین که سرکرداتی عراقیت کن نش هجیوی سرکرداتی زبان راستي تدبيت او نشن خلقال قورين جواكي رابينن نشن قال تكنولوجيا بيشكفتي خرابينن نشن قال سياسة افرو يا نو او افرو يعني وقت وقت بحث نقشه نو روجهالات انا براسكن او ترسن سهمك بواتش بيد او قورينا ديما بحث تقبلنا كان نو كاجي عقليته يعني تدبيني دنيا قاش تكيري وتطور وتكنولوجيا وبيشكفتنا جاني و خيرايا بريفاتشونا شولي سرعة الريفاتشوني سرعة الانجام دانا شولي هيفا كي باشترين عمارة نوكا دهرو باشترين عمارة تتعاوى كرن باشترين ريك بشش هيفاتين تشيكرن اجهزة مكاينة افرو عقليته افرو يا فرقه بس او قبيلنا اگر او فيت ما قبلنا كندي شو مسائل مافو اركو حقوق كرداو وما في ين دستوري قبل كان يعني او دستور او بخوش بشك دار النفسينا دستوري ويا قبل كري استفتاءات سرها تكرن قال عراقي همي كمال همي جواك عراقي دنجل سر بس تشتكي روكشه يدانا ده حتى قاش نبه طبيعتي بغدادي وصات شن كردستان بيز او شعور نقصت شن كردستان بيز بيت شعور نقصه كده لو يا جرينجا في جاري في قناغي في هالبجارتني كرد هولا هندي بدن دو شرط شركي إداري اف بيشيلن إداري كل در حكيماتنا كرن ام نشن هم يابو خلقي خو باسكن بس برا باور بك قالك تشتغلات يا كيما شال قال حكومته هرمات كرن يعني دامزراندن ايش شو بشكل جرينجت حكومته هرمته 2012 حتى نك خوب فرمان بركي هرمينا دامزرا بجواب سر آستانه دولتی ما مستوشن که گرز بحث کنم هریما کردستان ادوان قناغین در باز بی دا کته دا در باز بی همی بواران دا اف پیش کفتنه هاتی نکرن حتی افریقایی خوشحالی و از بحث کنم یعنی گریدای بانگشه و ویوینه که هریما کردستان پیشان دشالی دموکراسی و مثلا هریما کردستان که فرمی بینه اندامین یکتی و نفدولتی یا پاراستنا جنگه و سروشتیج یعنی اوجی پینگا وکا گلک و گرنگه وی شواز دموکراسی جی اوینه بجداری کرن پروسه سیاسی دا تیتا کرن حتی چرا ده رخوش کربن پاشاروش دا ام دیسا جی وگرنه و خونا دولت کردستانه بزنین راستی جی او عقلیتا دان پیدان پندب کت یا نف دولتی کردستان جدا اجناف چه دیر عراقی حتی چرا دا او ام کین و که سرکرداتی یا کردی ما بستامن رخوش کرن برف اوی ریکی و آرمانجا مازن راستی گرینگ اف پینگاوت کو جنابت آماجا پیکری و اف پینگاوت برای خب ما دوتشتي هاو تريب يتيب ريفاتشن راستي مسألة حكمرانية مسألة حكومتها هريمة كردستانية وكي أنجمني وزيران وهيكلة وزارته ودوائره مسألة دوي مسألة هزرة سياسية كردي كتريكا بارتي ديمقراطي كردستان دا تيتا بيادة كري أما جاب وا مسائل وا جنجه ودي وقت تسحت كي وضع هرم دولتها يعني رفتارو هالسكوت تقل هرمي تينا كرن رفتارك القل دولتك تيتكرن تواجد دولة بلام چه دورو بري ما نشد في هزمه في موضوعي بكت دورو بري ما بوچي نشد هزمه تصوره يعني جرينج ام في تصوره في هزريل سري وبيني لكو ام نشر كرن شرخوازنين ام كسرتنا كينا بما في تشنة توي و ام بيك فجيان التفضيل كين سر همي جور جيان دي اما افنمونا دي بير افا كنيسة نور ام النور هات يفكرن اف تواجد خلقي افا همي در اوج درجهك ها اما كرتي ما مستوشن شي بيجي سروک بارزانی سرکرداتیا پارتی سرکرداتیا کردا شیاینه سرکفتی بوینه دولتک آواکنه نه بس اعتراف مایه بس بيب دان بينان جي هاي هبونا
هيئات الدبلوماسي مينا رو والرسميين أجدان بينانم كاجوانيال همية جرينتر رولي سروق بارزاني ورولي هريمي بروسين آشتين ديدا يا آشكرا يا ديارة وين. بروسين آشتيا تركيا وين. أفول وين. سوريا سرطان تتأنجام دردون. دان وين. بفول مرجع دوسي جارة احتمال الرجل بيت أم روج هلاجي مرو لك باش بيت ايران البينا وجيانا كاسو دا بينا بيج فجيانا كدي الويريجي بيجي هريمه وبيجي سلوك بارزاني وحكمته هريمه كوسان بيجي كي معترفه دون بيدانا چونكي تعامل الجلفي و سي بيجيات يتكرن سلوكات هريمه سلوك بارزاني وحكومته هريمه گەلک سوپاس مامۆستا هۆشنگ بۆەوەی شڕڤەکاری سیاسی تایبەتی کوردستان 24 ئەڤروکەیشتون گەلمەدا بوویت گەلک خۆشحاڵ بی مامۆستا سپاس بۆ. گەل لە خێرات هەر بژی